palabras para... Sí, explicar, sí. Because what I feel is that in this dimension we don't have Porque ella se actually siente en esta enough dimensión correct words to describe it what I como was un gonna nacimiento through. correcto. A v tomto svete mám problém pobrať to vlastnými slovami, že čo sa vlastne deje a čím som si vlastne prešla. I was blessing to Ella se siente bendecida. connecting with the medicine. Som požehnaná, že som bola prepojená s medicínou. Also, thank you, you that you were so gentle and so Ďakujem vám beautiful. všetkým, že ste All veľmi of you. láskaví, All of citliví, you are so jemnoví. special. Ste všetci veľmi špeciálni pre mňa. Just brief. Dice que al principio dijo que ella que esto es algo Like realmente all of you, inexplicable. like Susie, like A you are všetci, so strong and všetci z vás, powerful. že Zuzana je veľmi silná, že ja ti At the ďakujem. same moment, you could be so gentle and so magical. A v like, rovnakom momente si bola veľmi jemná, citlivá. and Rosita, she's so like A Rosita, mom, and she's ako working moja so mama. wonderful with the medicine. A ona pracuje veľmi silnou s medicínou. La mamá Alcira. And Janko, And is Janko. just is so like loving energy. A je to milujúca energia, milujúca And energia. Wilmer, A Wilmer, Wilmer. God love you. God že Boh chose ťa you. miluje a Boh si ťa zvolil a vybral. And from you is coming the light, which we can choose experiencing it. Experiencing it. A z teba ide svetlo, ktorého my máme skúsenosť a máme šíriť. Yeah, and Mama Surmira. A mama Sulmira. I feel that she's my mom. A ja cítim, že to je moja mama. And Jorge. A Jorge is drummer in the band, Yeah, this band. yeah. Že je bubeník tejto skupiny. So I'm very grateful Som vďačná, požehnaná from the connection deeply, and I know that the medicine. z hlbokého prepojenia a viem, She že told me that I am you. a je vo mne a povedala mi, že ja som ty Me. a ty si ja. And she told me that she is universal A povedala mi, ja som univerzálna spirituálna energia. spiritual energy. Universal spiritual energy. Vino como un espíritu del universo hacia ella. That everything is in me Que le dijo todo. A všetko je vo mne and everything is coming from me. a všetko ide zo mňa. Hacia ella. So this experiment is more than I was never A ever táto expecting. skúsenosť je viac, ako čo som kedykoľvek mohla čakať. Dice que o una expectativa que no imaginó. So thank you, Medicina. Takže ďakujem, Thank you, medicína. my family, for Ďakujem, staying with me naša rodina, and že ste help boli me so go mne. through this A pomohla process ste with mi, such a táto lot rodina, love and healing and knowledge. prejsť cez toto a vyliečiť sa, En momento prejsť si týmto všetkým. And thank you also, guys. A ďakujeme vám všetkým, decká, čo ste tu. Yeah, so okay. Thank you. Muchas gracias. yeah. Muchas gracias. Gracias.